लाउनु सबतिर चारैतिर सबैतिर छ वरिपरि संसारै देखिन्छ। बजाएर सुरु गर्ने हो के गर्ने? बजाएर सुरु गर्ने भनेर के अहिले त्यो ऊ खै र त्यो ऊ कपडा पहिलो ठुलो कपडा सिल्क ए भाइ, ए कृष्ण भाइ, खै पछाडि झन्डा पुरुषा छात्राक्ष छात्रपाता भूमिगो सर्वतत्रित्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैषवे नमः बाहुव्यमुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनु रघुरा पावगाधिनि दयान संवासन्थमदा गिरिसन्धाभिषाकशी स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारको गुमाम त गुमाम आफ्नो ठाउँमा गएर बस्ने तानि सर्वाणि नच्छन्तु प्रदक्षिणापदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नच्छन्तु प्रदक्षिणापदे पदे शान्तिरेधे जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नच्छन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे जने वदनुमानि तन्मसि ओम हं हनुमते नमः हम हनुमते नमः हम हनुमते नमः हं हनुमते नमः हं हनुमते नमः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे पदे ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे महाराज को जय। तर अरुण खोलामा के छ भन्दा नूतन हनुमानको मन्दिर छैन, भलै मूर्तिहरू फोटोहरू